Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handaninga ni bushirani khair mala ni kaundo mlio harumazi sanansa za dunia watukufu message kao inive habanu message nzima bahi ka juzi banu tikatzibirili ambabi husuye maisha ikaondori ya yeshio haruma yensinu hawakati kao hatenabi wa hatu hatorambia ukana mrunanze obanu kao domru ya yeshio watukufu ngamona mangarizo wano mzaha shanga fikirukana usiku ngarijo paroelewa yokaya vanu hokar ngarijirongo zao harumala maishalo vanu nezijiri yo haruma yensinu ili ribu hematsori wanena mna ya ushidari jihifadhi enjuru ngarijo parona kaya izorongo za kolade mwezike muhimu shanga aminukana wakatamada unu heizo anru hafiliha yani warukwa tina hajanizo shanga rachojodo henda rejabanu rezamba repueza hatu akasitima dhamana shasi mara yajau kar aminioka heni baba hana anru hanshio yabo ladhima ngabo wahu ikaongo na sauti yorongoa ngona namna yoshinda wapare wanru wambie wanru rongo zinji wenge sisi hozamba ngar aminoka wongo ajozi ishia shasi twandu kongar joshida ripare wanru au rirekebeshe mbarongo shanga rombo Mwenyezi Mungu izo nambao zikerongo ko zende hata zirekebeshe runde mavuna hasunsipia watukufu hausikitifu juzibanu ti zonesa kaya banu leonga sina wana ikao o wana riensho sina ubanu ngarwe nao wa mahashirini ngarwe nao wa mahamengu miraru ngwa puhawe zitwa jao na sire ziona zerungo hizo zirende hayo kaya hamabala rifuze roho yoke sina taabu baundu watoto wa hejau undu watoto wa hejau shanga mwaminu kaneza leo gamuhakikisho kaya zinka jajiri harogo za husukana rogo za bange sha rikana manahatu hende na utilwa mro ya ulaya hata haparisiwa uskwalelo unu hondriha pinda na banu ngamwaminukana haina mahala nruwaishio imanokabwa ke radio imanokabwa ke tele imanokabwa ke communication ili mwanadamu yadojua ezibirao bonze hosabonze shamri ya juwe namna mriedao haukaya izo sisiri hao hawizo rihafili hao ni izo sisi dokaya rikaya harumarungo ko kazinaurinika faida kazinauri saidia harumela vya hatu shangaranzao rongoko garjoka banu ridola hulana notolana zenguo noamba jau ala kulli hali mimi ngamaminukana izoti video joparo ni behabanu mimi shazi joni behabando jaribulane matso riwane namna roishio riwoneze danger kaunga ziparana obanu aminukana harmo wana watilo mrobo nsijubanu wa parso maiti wansi wa waiti wabili walati wararu shanga maminukare kale ongarizo na orezamba kama minukaya beseye gejomkini shari renge mfano waheza nsizinwa jina kaunga zinashobanu akaiza ngo hizo wafanya taratibu wawane nizo wakena mikonsi hizo ili wahifadhi wana hao emenge hata mtume sallallahu alaihi wasallam atoranesa kana geladhimu mri yanze bala mri yenshio tibahi mriabo mbeleduwa leonge sarmeti inu gamjoka ya siwanu maranya jauri rongo wao rijuwao kanga sibanu garesho sina kabila zinjibanu artogore ngamfano wa kabila ya Kiyahudi kaungesho banu wo kwa ratsi uparo wana hao jumo uhadisi jumo wone so hususia wa hao jumo wone saze danger zironsho mtsinu kama aminukaya sisi rulo banu kaja poresha mwana Myahudi mzima ya buhari mzinga haunrogo fulani za ajala rumensinu kinyume yabo wo wafanya taratibu ya mariage ya hao wahenda wasaidio wana maudu wake mapatro edi mroba le ulabale 5,000 wala bale 1,000 wala bale 500 wala bale même de saero shazila ngwa wanikao aka avawenda wafanye mariage balasa ngona projet walangwa ijuwao kanga sina projet fulani bae walangwa dua himi hao nsipia wamanike mapesa ala ili wala wakena projet wajado rirenga wana walo munu Senegali mkomori wa waruma izo rugo za koladhimu ritana bai rione haruman sinziru hamada inu rujo kaya
mali nge ajali roho zinjinga zila waru mwenzinu karja paro na madhamana wamba banjao sha heni zabira dizo mgwanzao heni zabira bali hata mru ya joka holwaya he haki yahe ikanda hunu karatongo mkalifisha kaya uomru wa bange na balona timru wa bange wala mrikao mathalani hende hadwe tsaha haki yahe haulwaya shari hatsuka ni mriare mzinga hunu haumri atilwa mro hunu ya hafa vanuwa na mwarensi bando hando hale bange na wao waonda sirazaya halafo sikitifu kartu hisi omwendo mziro ulo haruma yensi inu sha rikansi haruma rungo kao rungo za mru na mru rikansi haruma rungo za bangano rikansi marungo sha kartu shinda rakansi rangaliela namna hum yeshi wa hatu haruma yensi inu kanga inga juku yeshije esi jiriyo vanu leo mana yambwede haparisiwa kana ranzewe dimashika jaoneha yaka parswa leo kabala hatilwa mro hata japarswa maiti shabo izo ziruruzumu garjombe yuafera hahe ebanu leo ojarambe yuafera hahe ele umimi mrugu njusoba nafanya mandamanyo hamri ya ulwa komoriza barinri leo umri ya reshoka emru hende ulwa komori ila de aladhimu mimi njuhende na hezebaya shahad nabiye hatu wabakana mri anze bala ya nshio hata ya ubombele dua bala mri ya nshio shae izo safara hangu shae ulo komori ncho metrize nchojo meshahe nchojo heli ya henda nchojo henda zubuda honi hadhulumu mdubahiru haparswa pinda garjor tarmu interneti dobi haulaya esirikalinga wawa waru yehunu mrungu tseho juzitimanu kamchoja mneru mtitindri dindra jamwe de banakaya juzimanti shampangu wakambisha habo mriambari mrugo do komori hola pita l'urgence mranda kansi hakansi bala hata hafanya zile razingabi hata mrale mewa batuku gasarumenti inu mrugo joho bala manabo hoende abo ndo kansi abo fanya zile rasita fukari batunuka hata wangaliwa gasarumenti inu gojo huono gari lende lihima ma aerodobisi no tinu kwa koladhimu ya hime habalila waru rikabala hata undu hambanga bo securite undu hambanga wabo sharia undu hambanga hunu gabo waru kwa hata ngojo watu wa mre rohari jua kawala mre wa mre hafa yo jozungule huno jo ufanya neva uita hatola redo mwene zungula hunu yambanga bo securite gabo mahakama na mnambie mru komori ya ndaro mru hitwa rijoka we mru hawa mru yaka haparobira nziani jao harma mafuvu jana bese waru ani yo senki ya joka mramba ha heshape cha wanru pia rijoka waru hitwa komori wanru pia ngo magobani yabo karnau juu wale wao heni mbi richodori zivurizaru maensi na singaro nao maisha maziro na mujiro kao omalahunureshi yo orambonga bo sharia leo ngabo wana wenji wadhulumishi haba hanu wenji karijazu shidarwa tesabu sitoa video nyumbeni bansaba kangabo mwana mkomori ya Paris watulwa mro pinda ndo desameni zila zabira chazinzi jaleo yedo bia zirongo do bia mbo kangabo mwana mkomori yare dwanenga rifanyaoje shari wanu kaya baneza rihusu de mriaulwa komori de le pinda la Paris komori izo de zorjo rihafilisha ridwe hesabaya no abajao shahunu rilio rizao wanajukende damu hatu swafi Wandu wana resisira saya swafi kartunda shawiri yokenga rifanya oje ebanu ladhimu uje ebanu sha enizajiri uomri akahuza banga uja na bwesa leo mwana parswa leo kana atilwa mru haparswa pinda hunu yotinu koza husu bange watukufu ngari imana kaunjari mweze mariage inakaonesa kana emajifuze mariage zao wafata tibuka wakotize heni mwana ujofanya mariage bala safanya proje yokaya mimi nefanya ukumbi wanruwa jabala shabo ngamnabue proje fulani sisi tilehele mna hiyo leo ngari shwaru kwa ngari manao banu husuwa yarenge jawo mnambie o wakatiresho banu emkomuru jwamba hafu kajabala malene ya miliari gar amino kana mri ajabanu yare mokumbi yeda parsa 30,000 euro ngamjoka 30,000 euro au 40,000 euro izongo fanyo maha atojuko parsema pesayo wende something nzima wende uparsa 30,000 euro au 40,000 euro utomko bani wenza hondani hao gofikiru kana maudu kutufa dene
na bunga bo wenchi ikawahimilia wandu hamweze shughuli hizo ngabo hata uje waremu ukumbi hunu Marseille wanikwe mapesayo waitemena je watawa hunu Marseille wenzao benge banuze kesto za udhulumiana ze kesto za upeu ze kesto zongizo zinji hauka kartina barnamaji wala madhamana warende saubanu kwa tushida uoneze danje zinu za uka ebanu namna yinu redu bunga mwendo namna yinu ribale maisha namna yinu risaiduku riba ematso harma mwedu hamada huo yabundu katsuisukana gabu dhamana ila dhimoma dhamana wajuhedi ngwahi harma masuala manda yanu babanu haina rongozo ntipia mruzi ziyara ili za jaja leo njihuishio kana mruzi yomro rawe jasiha leo ngasi banu batukufu gari wonawo maisha alo banu gari wonao na singari saya uhenu siku emabalaziyo ya jaya o wazazi ya partira katu ya sezoredmi wahimi haulindo wana warohe ya basikari na mbandrazi yoka ebano wana wamaha kume o wana wamaha mitsanu ewangaru jufanyaje iliri hifadhi wanu ritaweza danja zinu izo kajari husu izo tsinde za ladhi murudo zamba cheza ladhi murudo zamba do jari do ima bandre plana sheo redezana sha ila damu ya hatu nemesha madziro wanru wa insurance inu ya wakati muhimu ruparo zamba shezo wanru wanzao wanzori karu mapaniki ni jabane ni boso wa ina bewe jau ni boso wa ina bewe jau karikara basi wanadamu zisilamu wandoka na baraka si wanadamu zisilamu irilindu hao na banu yode mana kono sabanu kaya renge mfano haiza ngo hizo bakabati mrujwe shape harumandu alo banu wabo kana banu njao so pia eni mwanadamu na jukome malene maruvu akangare maunyi kumbi banu mredare mokumbi hondu 50,000 euro ila huyu ula ufanya hazundu ya laribali ya ruherea gabo wafanyao utsoheda shabo mtukufu wewe wengine arkeradhi babanu handani mrutende hanzabala ya ishio mtume hambokana mruna hanzabala ya ishio rangu hanzabala ya ishio rangu ubombele duwa bala ya ishio rangu shansina ujuo kana rile urikena wana banu nikena mwana banu haurikena wana banu rishoko skwa lelo unu mwana ede harengo hatulwa garini hatulwa mro hata akajaone haranze dimasha japarswa leo izori siduku izo kajari husu hizo shabo mimi gamjona mruyamba hede haulwa ya komori haraparswa jida hubi mtumetrize mtumjua izode zaladhi murijabanu riboso wanru rido wadea norama hiyo narikera adhoda na baraka babanu ya kesi banu ya feri ya he ze director zinu miwone sabanu kangizo na hatuari akabanu manadamu yojo banu ya zaliwa sheika jobanu ajuka hufia nyido shoko moramba kana kabati kali likwenda atakolo kalito yode baraka mimi mujihifadhi mimi pakisumi mruzunguli yao miwono kaho jani nje mrubanu ni de mrubanu c'est vrai gamjonra asadi haji yandreme koti mfano beode manama gamjonra tajiri Dauda andreme koti baide manama shesa njo parisiwa kartuye shimala hudima kamnoka yabo gamjofa puhu wenge mide maraka mutawa mferi zamru miutawa mferu kana ni boso mru miujaban sambazenu kwa generali maesha nroenshiyo watukufu ngasaro mauziro watukufu ngera dhimwe madhomana hatu waritendao banu babangariza yo wana eni mruza yo mwana anzo ya jake hinru yanzo ya jake mru maudu ne hatu rienshiyo rumwetsinu no mwedo mziro ulo rumwetsinu ngoka ya madhomana hatu rijuhe riwone ngari jufanya mwana wa mahashenda hakayo wa mahashirini wasangamia wa mahashirina mitanu wasangamia haunga wavuka badhi ya hao sha umwewa mahakume kama numana mwana wehama fotokopi ekawarenge papie wanzi hazinu wende wafanye fotokopi bala base ka ufanye fotokopi bala kabati mba nrongo ijo hea bala katinda zila wanzi hawewe ye papie ila keno poro hea zindu zirwajina yoto jo hea zile kawanzi ya Muhammadi yoto jo Muhammadi ekantu hasaidi yoto jo hasaidi yabo fasiri yabo henry do kanale onga sina wana
ujoka ye mwana wa maha mitano wenda maha kume kapati izo jo mwambia zo ndizo atojo fanya izo jo roda honi izo ndizo atojo ufanya leo naribunguze mbabi umsajaja wa urumi ya mahali walokana baraka hakale unga mdona amododa honi dono nde mruge na wana watano hawana wane balara hawana kwa jahuwa gamina wana wane hawana watano tijanga mihoda honi hula ngari ya shoha bije ya rali ziwi jana na mengo mitano yani 1500 euro Tanzania fanya haina mfomoti ni gabili ukumbi na tie 200 euro yabwe mwanangu jona dazi kabati kopi kabati ani zila ufanyao izo ndizo mwana tojojuha akabwe mwanangu da junde kanange na manki yankabwa mwanangu da junde ngena manki ya bluzo ikaungu uono mwanyanya kole kweli yevaya we mzaze ngotomba kale o maudu okangonzo raterape hula hamali kao ngeritau hasara ya mali hazo nyukumbi zingeritau hasara na mnambia mru mzima arema ukumbi banu ya hunrama pesa ya ukaya habwa prosha sha ngemsijiniwe yeye ya rengema pesa ngeridu sijini wala watowa iritaru ma problemu malila utipia izongari zona ubanu yode bana ka ila tartibu yo kangari ensho banu haruma uziro yo kambugu chukwenda jaya ai kuranti wanzo rafanye erijo fanya ukanga bwandu wenji wara klameo nongozo hunu mziani ngabo wenji ware manyikumbi hunu watawa wenzao abuso dene akatiroha tensulu kostu deja ukumbi uongo na gona deposition na majarma ngabi amchombe mwana mmishe mwana mme ka mwana mme wanzoke ngestari wakatirulu abaha yabubu yala likokumbi la dhimeke ngodo hule kostumu ya nyumeni ila avai skwela tidwa juko ifaya yabo yonge do yarenge 300 euro gamona abahanga tangarugo filime makoshi mrungo nzo ya tse makoshi ya nyumeni jawina jondo kama 400 euro yende lande lefa ubahi haya mwanzo nde wapweze nyile handa bale la muyo ekabitoke mvange nyawo idweziya harumela amu yabungo juhuro kaya hoda wapweze nyile utekulweri nyezi mweja la magora kazo hunu kabatulo na nyile njema yabola dhima mrundo arumo kumbi osukunga la dhima zengile zikenzidu yabungo do atoe vero akango pweze nyile uruduva harange zikenzidu ganza omwe ekawe mru ojijusa no jiwamba yabonge la dhimwe ya nyuholo bale biye ya veri wede humtini ya bala zihisa kume warofanya zarogozila yenga fikura hapo karatufa malene yabonge rifo malene okanga boyo tine sayoro kokano kubali bengwa kajaja huia shabungo dia kensi witswani ya ukala so kumbi wa timtina sayoro bai sijaba akamfanyoya hangu njamona yabo sisi wa Komori rienshio hanu mwensi inu kama aminukana ngio wakati wake madhomana hatu warirongoze rishekeze mbabi ze kabila zinji zilo banu au kaze kabila zilo banu warongoza nao au kaya ensiresho inu wa mwadogu wa mziro ensiresho inu wa mwadogu badili au kaze maitizi para hanu banu pia garatongoze nga haraka ilo bange na lati bange kamsumambiani woi yamba haparswa pinda leo hatilwa mro haparswa pinda wote mro kwa haka huza bange na wejo mkinisho ke kaba kama dhamana au baka tartibu tazila wajo kaba buharanshma heza nugoza kasababisha yamba haulwaya izo so Komori izo mgwanzao hafu izo mgwanzao maudu wasadi izo mgwanzao na abo sudoka wanruanugwa fumao jau kaba wafumao sha ewanu wabao watulwa mro mratulwa garinu wapatse sansi wabisi mro basi mzaza mwana mbaba mwana na batima biani ro wikaja kahulu asibabu bange yeshelea wikaja ulo asibabu bange problemu nyirwa jina shaban gasar matsi ya durwa karujohamba ojimlifo kai motoi haulwaya hatulwa mro haparswa pinda basi izadunga habo zo prose ikao zohenda aruma polisi na waonti pia kondo mahakama wenge watukufu wa Komori na rifanya tartibu hifadhu umdungano hatubano kabla na jatimize debai gamina muda banu wana jana wana sana ngozino eli zendao
ni eshio mnyeshi unu ni wanao wanrua mugarsungwa kaba hanurono mraba la moto hajabale da hazingarawala ruono jau sijatsi para wanru wanama amjovumba mzima wanama alimansuri afikiruka ukamji yabanu sifanya tartiba tatu para sanru shirina watsanu bana mjeri kensi riunrenzia ritsinjie harumo wanru wanungo organiza zanongo hunu kawanu wanru wajau wanwanda jau si wanru nyumeni Bengwa ngabo wanru hale mansia walobo hari yabo bana mjeri kensi rifanya tartibu rinjamwe mabala ziohunu rihadisi sinema fundi irido fanya haina mwaha hauka hunu ngabo kwa haina mwaha wada wa sharehi mrugo za kimiziki za kihao na rifanya haina mwaha rinjia hamwe mabala zio ritwalie rione namna rjushinda rihadisi sinema fundi wa preparo wana haduskuru zahe elu haki hatu rione so mhususiwa wa hatu wasome Qur'ani wabale hadithi na jamna jau wadojari watsanganya haina Desambro wesome Qur'ani ila rewachuuza rangaleka ngabjodo la ma premier na madozemu ba o wanekari wadungise namna hiyo waonawe makado jola wabo waonawe kaya mwanaenda soma rogo fulani hauya ya rogo kuhususu yake hatu hahunruma pesa fulani besenge joka kairi rahane mapesa mjoda na range mikrobala nambe bana astumani zuku wangu mzee wangu eshahinye shahanyo shivumbulwa dugani mrodonde rate mapesa bala ya zube kiesi ni bala o wazee warenge wahanyise njaba yombi bayode kimila shanga mwaminukana ekale ongari tsabu isawo wana salamu na Ahmed Ahmed Mars le ongari tsabu isawo wana hau ukawa some Qur'ani haukawa kena duskuru zao ususuya wa hatu yabu garjo hifadhi wana ani gajoka ho shashi zila zijirio njabo wana kwa tima balashio shakwa tsudungisiwa sho wana ngondwele kwa ushio ni mrada somo mimata sana na jaunu rikana balashio filispiati habo rika usome sawana habo shaholiho kana etartibu karo tuko some sakana ndo msohafu na jau wa huwa wadiwa sasa ngozi la tagabuko wono na nziana hata kwa tundra mbua alhamdulillah tunrubahati bese mana mzima wa hele bavula shimitsa mehuli uparo hashimu wode koni ani uparo halifa wode ko shilo rambu ambabi kawe yaparo nsoma marongo wa adabu na mastemi umuona eni wakati wa swala ifazi ele garede ya swali yoba hati njambo wasaya kwa tsi shawo ndo komi umuona suiva yabo ngamwele okaya angela dhimori wadunga ngise ketu tosha yokanare mwana habe washioni babala nisafanye bakienda hula bala kutsoduaza shagala dhimori kenambaro ngorjo shinda rudutsa buso wana ba wana ngona ngo wana walo vango na bezwe ribatsabuse watsabuswani mbaba watsabuswani mjomba watsabuswani mzaze rielewe baba nzero ngozinu kakaratu zamba yabuka sar muhasara haukaya lewe jo mbakana mwana wamru fulani ya ulwa ya tsamfara hangu shango zayo kujaza shango na wana na shaho kutsina mwana mshaho shango na mjini hanyu izo sonti pia ngala mo mavamana ikaondo mribirili ya bana mbirongole yawo shindu wansi relewe batsamba juzi banu ya ukangela dhimo mke mavamana wabanu rieshio shekanganye mavamana wawala wahula ritio kweli ndo watu shabo ngarujobirwa na zinji harmensi inu sinugo nyangu leo mrutsone mwana kotsone mwana yatulwa kiesine namna inu tikadwa ya mando tikadwa ya bili ngasaruma wafati ngasaruma mshiba mziro leo ngari hafile hao rifanya kampanyi za kipolitiki banu gari jo ufanya gari jo ikola dhimuke kweli wewe huzati zaya ritsanganyi hoho wana rirongozo wana simabianu kema jifu haini wakati woparwana hao wadwa rongoza waniko hususia waoneso mkonsi waki hao izoti duskuru kao gabo wanrojo jibi warkebanu rido hamba alhamdulillah ngarombo Mwenyezi Mungu arisaidie omdunga no hatunu harumanu shirna watsani rulo bazima rasara duga waweze fikira hizo rizitwali yao ranzori hadisi sine mabalazio hena maharido fete o wanaweja wesoma wesoma ze aya za Qur'ani o wana wasomezeze duskuru wakeja izonga romba Mwenyezi Mungu yarisaidie Mwenyezi Mungu ajalia 2026 Desemba inshallah risherehi o wana rikesinao haukariwe shilie izo wasomo o mabalazio
rieshie za duskuru wajuko za babo za hususu ya wachikomori ritawe haruma feri njamba mratsi wa niensi yae eni mrugena namna juwa niensi jabasha bila bangano na umremano na usindihana sijona ripunguze mbabe wandoka na baraka banga saruma nsino nziro simambianu kabanga bolo yao banu watuoka ngolo ya sababu bange gabo ulo banu harongo zinji leo mrungulo abantu hamali leo mrungulo abantu bahumena semru leo mrungulo abantu bahude amru ndukajisikinia babanu gasibanu surumiano unafiki haku wakati mtume yakauyenshi gabo anru wakauamini wakaba waamini wakaba zimada naye ne Qur'ani kausiha mtume ko jambi wakayewe wao ngwajua kabo amba waamini shawaenda wangaria ndu tsao jamba balangwa fanyo petizi wa mtume ko jamba si wanadamu leo ngami banu ngamjona mrungu ndremo koti ngamjona mrungu dami shawavwa hese ajali jo huja yo hangwa miche na banu haruma sibe shio kana emruwai hafu hekadhane kudura emruwai hafu hekadhane kudra emruwai hende matala na basayun ngamjokaya Marseille namna ruwaishio banu ekati jatsi dungu mrubanu timafishe ne mrungu njuo hautimdea hautimlapiza Marseille banu yabwa 90% ngamjo ulwaya ekada hunu msujo mala hunra jina bahata ngambisho kata imo shanga mjoke kada hunu tiboso mru ngamumdeyo hanamne kawo timjana mna ndro jina hunu Marseille abinukanja joranga isomeni tijatifu yabatifu ekadhone kudura yabunja fa ekadhone kudura tijua leonga nono kabo wane dabala tirenge mapesa tifenjao njajorenga isomeni banu kahunja babanu yabo fanya mkataba wena mrubanu yakangorengwe 5 euro yinu wende bala ujau hadu eme mjeni wola hadu angala bala kaja uone mwe semenila go surukaya ladhima kuyajorenga isomeni ujotolo ekada hunurilio sedetsi jita mafera madio yabo tifu hekadhane kudra njafa hekadhane kudra shabanu wanadamu woti pia maarifa kati sawa yende mana riparawe maana waritende yao hunu haurirongoza emanolona 12 emanolona 15 ya urongoziwa vandu wakamazuki waho vanu wazalwa vanu wakatomaya wajitaruma mva fulani wenzao vanu mkadu mruju heli mna wendo enshido na mjeni ufanye mkataba wana mjeni ukejao shelea ze danger zo pia bana tatsiaba juzi vanu watukufu banza mfereza mapesa zinu zintsirungozi bana tamtume wae ani uka ilande nrume Mwenyezi Mungu haribe harike yake mfano rimdunge omwedo wae basi ze taratibu za mnyeshi pia hazibiri iliri risome amtsaba mfano ya feri hemalene mtume hakana tabu ede haono okaya emakati mtume ala waenda za Madina mtume sallallahu alaihi wasallam basi wenda Madina wende wakaujunra kana wakama kafiri bao wakabala wao wanrungo ishobala basi hawa para wafanya msharikiano kanga na rkebo mjijubanu garjoka nganyine dini hanyu ngasine dini hatu sha ila namna kaungere shobanu na rpa tartibu yokardo jihifadhi eni sabajola wanri wanzwaje wariwe shari himeri wanenu wanru wao waelewana wabaki bala wakawiyenshi yabo ngamurugozi nji kawa zikawira atre hao kango bazima ngwa enshio Mungu ni musiku mtume hede hamono mrubala mrukafiri bala mwambio kanga mya matabu ijanza meru fulani dena rumie sha katatsorenga jauba shaharenge daran ya homzinga yani tuja abamra jomba ndini daran ya homzinga lamra ko sharje harenge hamnika wala kafiri wala arengela bahiru ende harumia hajahafu baada ya hafa ila famiyahe wabali ya mapesa wende warengela daran ya hahe yani rikadaro ne swakaba mndu islamu yujwa hufa hadene na umri ajojo mbadu Mwenyezi Mungu amnike heni akaanza shahabe wake mfano rijuo kama Islamu ilende maana kao mrie hifa lazima wahe mrubala arongowe yambekane nuyo mruo inge lazima yajebanu na yo mru na mimi ni mwiyao inge lazima yajebanu ili mru alale hausalama kaka bana rongo nziro mru alala na dene ama kaburi Mwenyezi Mungu chojore hifadhi
basi yeye yani zimbirili ya ilizike msomo rijo kama numrujwa hufa hadene shamru liba kamru hapara yedene ila shamru jahalibi wedolalo kaburini yabongodo harumu hatwari benge mtume zimbirilia ye mfano wa hatu batula dhimaridore ngari rambua inamna yoreshio yokabanu mrujwa hupara shamru liba ne kamru kaja ne kamru hafu nedene ila angela dhimwe fami juhe yende alive yedene ila balaka jahi sabala izo pia maisha yote pia mtume hayeshi ili batu rione namna omwendo wahe ili ridunge gasivanu kama minukana kama urongozi njikao kartume trize pasko rijari jiti haruma mferizanye zenye kumbi zinu malene shiuna majana mangavi welenda harimo kumbi hondu 60,000 euro ya bandu godo ola ganye sha kuja ganye haka yala malene gela dhimondo walodu warejeza na weka mrafunyo matsotse na kujenda sha wala baheka tsiradhi yabo okaburi ngo jodo zisiwa izo hatwari za maisha maziro ikao kartu shindo metrize rongo hizo nabo yode bana kamba banu kaya Mayahudi wao ufanya taratibu haina mrodi afanya mariaji yonda afanya proje ya hahe haonesa wawajabala wasaidia imruola wala balaja mapesa ala otimizie shughuli bala ende haruma proje edabua proje hafanye meshahe rijunru hadore ngandro hazi na jamna jamsis kodondu 60,000 euro bala unu 40,000 euro bala kai bahatika ushindo ndo hadi sambo pando hula ujaza wa kutushindo etimizire mwani mvua hula ata izubu bonsi udofikiriwa ndo kutinaze malizila malene na mashaka iso pia ngazi utajoma vamana waze wa hatu mlo vanu mrirongoze mritoha mweze danje mwene suana hatu watsohele wa hususuya umkonti banga mwena wezi jirio kaya hainu wakati karisha umaiti na sisi truzi swani ukalize maiti zipano hano vanu izo maiti za bange alors que c'est pas yani silo kana bange ba shanga banrolo banu harongo zinji wei waleo yamba haparisiwa ka hatilwa mro hafariki nsirongo ya husu bange mratuja bao ndo huzole bange kabati bange bohari sina udeta irongo shakabati bange bohari bange yode message na karabaka yo message muhimu na kazani ambe banu garombo Mungu andwari saidie harumo mwendo hatu oreda onu banu karjokanga bwajo hurema yonde namna haina rongozo nsipia rongo azire mao shagarondo mbio harumasi 25 personi rahima ranzori fa taratibu haubirlia imabalazio radisi sinema fundi rijerudo fanya mnafeti haina fe ya homaha wanaweja wesoma na duskuru na jauna jangarombo Mungu Mwenyezi Mungu arisaidie na upara haina mruko ujoshida arisaidie wala skartutsa hatamra karbati namna harma wanru shirina watsanu wao ranzao rongoza husu mapesa harmaza rongoziru kartu hanza akadeja garjo hunrela sali bure okando wana ungujo towela sali bure yabweza bili hindri eza husoma kado mrugo sohula le kado kangwanzo usaidie kado la mwana asoma Qur'ani habo gotohula le kado huja upande wa mapesa enamna rjuka urumia eke mwana hende he mibala hasomo ya Qur'ani haisomondro wazodwa mchuze ngojo tuize mwana eke mwana hahunru ukaende dozie mwende premier ngojo mtine shiuno bale mwana shasi kartuta nganyiha ya ukaya ritsangise mzaze ritsangise mbaba karhutaji yao fikira na mvuu na jitihadi ya ushidarike wazima zenugwezozi udorende harmo mji unu zondi zoritsa hao gar aminio ya ukaya heni mriatu hunu wandu hatu kana bandure siasa komori ra omieshi hunu haina rongo watuzitendea yabo lazimozite kena handa bahanu kamna ushinda lazina rongo muhimu wandu wana garanzoro unde pataratibu rudo sabuso wana changaru aminio kanga bajundra wandu yabo wakamenu konseri wakame balongonzo warijateshi uno waimenye wambejao shangarombo Mwenyezi Mungu atisaidie eni mruju kwanza menyeza ngo hizo na ngarombo Mwenyezi Mungu yarisaidie zengo zikamilie haina mwaha rudo sanganywa na hatu rekado pa mshangama reka dasina wahima mbango wajodo saidia la salio isaradi sisi nao wabango wajodo risaidia hadani garitaondo za mapesa towa hunu veha hunu yo kartutsa ye umuhimu dokani kenejite ado wana wedemo shioni weishozo mafundi wa wambi yao izo wa prepare yao ezabili ewanzo asaidie yabongo hulole kado
kangodwa hule msohafu uje ikangodwa hule velo uje ikangodwa hule triko uje kangodwa muhimu kado rijuja riangalie he daraja he zinru riniko wana riwachuze abo babo chanongoza mitsango na ukartabala ni tebanu anzi habala trezori yenda mweje izo karitsina harumu mkonsi wa hatu wenge watukufu yende yakamuhimu ilini virilie swafi surtu haruma zembi yorendao usema bala zio rendombi Mwenyezi Mungu ajalie yarisedi haruma uma haunu Desember realize nongo izo zikamuhimu haku abongana na fikira za hanyu ejo kangena muwa imani ngono ke fikira yo njema kari mutajawri ke bazima shatudo kanar hadidisha yo kala abandu 25 abo ba shaini jukanza jar saidi ya fikira ya saidi ya namna ushidari waswili harumaza ngo hizo ngari mutajawri ke sinae kadwa bili sikauono kaya leo waze wa hatu wa mila madhamana adho ngamana wazijirio barengeza ngo zinu richoka deni ya ulaya abo ilo bange alorko ngabo ulaya yao patina bange shada ula mwendo na ila namna hima ya sharia shio karu utajawza duskuru za hanyu munde namna ushidari saidie rihifadho wa baki banga rijokana hafa mahashirini hawelo na mahashirina mitanu ushidari mrekupera baha rikesi na iri mweleze ngabo ujiro changa mwaminukane wa maha 15 usiha kara aminoka ngarajoshe dari mrekupere ikari fanye tikadi ya utsanganyiha ili zingo hizo rizishinde riwanenizo hatari waswile kama wabenze message kandi yobahi nsina message nyirwa jina ya ukaya de politiki ya komori au jau garjonga le actualite osoniho jerwane babu joshida tsange shaka muhimu ngarengawo ya hadite mtu mukada mruna tende yanze vala yanshio bali hata mru bombela dua vala mru yanshio watu fa komori garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.